kumsang ni somni pathum mei ni kuwa thole ni ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jongjong te chibai kan buk le theu a cheu nimin lama kan chanchin thar report a khan Manipur state ta tharum thoa inti boina kalmek chungchanga Supreme Court chuan hearing hanei donani ti report kan ron petoa chanchin bot sailai khan Supreme Court hian eng tiangin nge thutluk na asiam ti hriat man anilowa India Today report unpack dan chuan Supreme Court hian thutluk na mumal tak anla siam lawa mase center hena hriat tirna an pethung ane India Supreme Court ta Chief Justice of India DY Chandrachud chuan report apek danin Manipur state a hian boina le harsat na ala ommeka hei hi center hian angai tha tur anilowa he boina in anghong phak mi puitele biakin te baka ven himna mamozongjong te chu ven himna center hian ha peturani tin interim order ati chuaka hei hi order masa ania he thu boi chungchanga hian thutluk na tak tak an siam huna order pangai chu ti chua alani don ane hearing an nei ni tanga chiara nisom karle me nisom le pasaria hian Manipur tol chung boina wanga petition lut rang te hi hearing nei chunjom ani dona thutluk na mumal tak court hian asiam malo chuan center hian interim order Supreme Court in ati chua hi alo zom lai lok tur ane Manipur state chung mai baka mun himlam pana kalte kem an siam sakna mun relief camp zongsonga hian center hian mumal takin arrangement hakal puitur ania mi puite ven himle biakin ven himte security thilam reng chu center hian uluk takin a monitoring angai tu tur ani atia he tharum tho na awanga anom mun atranga son chua displaced people ta chu anmani kya dingle thei turin center hian atran puiturani atiboka engsa kho betu te poni sela Manipur state chunga sa kho biakna in reng chu center hian uluk takin anveng himzui tur ania hebaka hian medical lama mamo thil chi rang ta chu hemikai noya thunai tu authorities ta chuan an ngai tha tur anilowa army hospital aniemo eng hospital poni sela heng huna te hian medical supply hi thatok an peturani atibok India Chief Justice hian asoi jaldan chuan Supreme Court chuan hei hi kan ngai dan dik tak ania mipuite ven him hi center hian amo phurna ania biakin ven him te wantlang thil ven him jongjong te po protection thileng kim chu anma ni nena in kai noi ani wangin center hian thada haulawa avil atulani atibok Bauruak muanom taka aom le theina turin center hian tun aya thrazok le chakjokin ke apen atul boka tuna thil thleng mek hi democracy rama chuan kan ngai tha mi lo tur humanitarian issue ani wangin tribes Iowa petition thelu tu solicitor general hian asoyang thil te hi Manipur state chunga hian athlengani chuan chu ngai tha chi ani lawang tin center nena hian ahriat tirbok ani Tribal te Iowa Supreme Court ding advocate Tushar Mehta chuan tuna sarkarin malak dan chu Manipur state boina medmitur hian Central Armed Police Force company samngale panhi lai mai Manipur ram chunga hian laklu anitoa Indian Army henge mozat thonlu anito boka hengmi te hian kothera te flag march annaya Manipur state sarkar chuan former senior police officer chu appointment thar pein security advisor tan handa boka senior officer dang pakhat chu chief secretary of Manipur tan da thar ani boka Manipur state sarkarin top official panni athak baka sipai tam takin kother han fanreng awangin tribal te ngai athalawa lauthong takin anom meka hewang hian Manipur state sarkar malak dan hi Supreme Court hian uluk taka thirjui turin kangenani ati India Supreme Court ta senior advocate Colin Consalves chu tribal te ayo in ading boka Manipur state sarkar le center chuan tharum tho na violence chu are toni tin anpuang jara mase tuna hian tribal te beina chu ala omrenga hewang hian hill area ranga tribal ten harsat na anlatok mekani ati Tichuan CGI Chief Justice of India chuan court hian tuna thil thleng mek hi muanom takle pangai taka akal thei hi kandu ber ania center le Manipur state sarkar te hian
tu na tanga ni som chung hian thil thandan zong report kim chang status report hi peturin kan khriat tira status report kan don kim hun mei ni som pasaria hearing hi nei chun zom aniang ati kan chan chin thar kalta lama kan ron soi to thinang khan center tia media tele kotin han soi hi Central Sarkar an soina ani India media trend khatten Manipur state Sarkar thu chuale center thu chua an lo pon fo thin chu adik tok lawani ti Supreme Court thutluk na tang hian hriata chu Chief Justice of India in interim order hati chuatang hian halang chianga relief camp zonga an mamo aile in turte Center le state sarkar ten rang takin ngai tua turin hriat tira heiba ka hian han mamo medical supply zong po thatak le chaktakin han kalpui turani ti hriat tir bok ani ti chuan he thu chuak hian nimin lama report kan ron pek to eile in tur le tuin turte damdoi supply chi sang ta chu mamo na asang hlea Imphal Phaizol vela zona thak relief kemo mekten antla chamani ti kanron report toa hei hi Supreme Court chuan phuru ka rangtaka supply peturin hriat tirna ati chuaba ka security thila an himna tur chaktaka ngai tua turin hriat tir bok ani ti chuan raltlan te hi Imphal Phaizol le mun krang first Manipur Rifle Battalion tele second Manipur Rifle Battalion te omna muna anven himna beisaya mi puikal khom te zona thak omek mi sanga vel anoma heng te hian sipaita ven himna nuaya mun himjok pan pui anma mol lea mase Manipur state sarkar chuan atilawani ti kanron report toa ordara hian security petraturin hriat tirna an petel bok ani Indian Express chuan voin lama live update anei dan chuan tharum thona lian tham chu ninhi chung hriat ani tolawa Meitei community tele tribal te hinkara tharum thona chuan zia omlam apan mekani tin han reporta mase voin chamalam panga money control in report an pek dan chuan Manipur state chunga hian mipuita inkara tharum thona lian tak athlen mek lain he state chunga state dangmi zirlai tangkhang mek ta chu special flight mangin thiar chua ani tin han report vethung voin chun dar sompani arik madewa Indian Express in update anei dan chuan Manipur state sarkar in thuchua an siam dan chuan mei ni thuma tharum thoa inti boina bika khan nunna chan mi somruk anomani ti report ania hei hi Manipur state sarkar in official apon masakber ania khamin huwa khan mitam takin nunna han chan bela mase voina khan Manipur Chief Minister N. Biren Singh chuan Manipur boina chungchanga hian press conference akawa heta hian mi somrukin nunna an chan thu asoilea hei hi official ten information and pek chu masakber angkha ania tharum thoa inti boina rei tak chung haoma khata khan nunna chan anom belzela chuwang chuan Manipur Chief Minister in nunna chan zat a report hi adik thailawani antia Chief Minister hian asoi zeldan chuan liam tur zanni samthum le pakhat anoma mihring chenain le sakhamun mate sangkhat jasari vel vuak chiat le hal chiatani tin asoi boka tribal te ayowa advocate Supreme Court dingin ngen na asiam kha nimin lama kanron soilang towa Supreme Court hian hei hi anlangai tua dona mase ngai tua ani main voin khan and Biren Singh Manipur Chief Minister chuan he tharum thoa inti boina wanga nunna chanta chungta hnena hian chengnoi khatheu Manipur state sarkar chuan apedona liam turna zual major injury stock zongjong ta hnena chengnoi ni theu Manipur state sarkar chuan apedon boka liam serious lutuklo minor injury stock zongjong ta hnena Manipur state sarkar chuan cheng sing ni sanga theu apedona ni tin voina press conference anaina hian asoi chuak bok ane money control in report anpek dan chuan Churachandpur district chunga meitei mi zanga vel tangkhang mek te relief kemom te chu sipai ten anven himna hnuaya hruai chua ania
nizan thim lim darnga le minute som ni vela khan ven him na khau tak hnuaya Imphal an thleng ta ni ti an reporta Imphal district a tribal relief camp a ommek tepo nimin tlai dar thum vela khan sipai ten han ven him na hnuaya Churachandpur district an thleng ta ni ti an report bok Manipur state chunga boina in tha hazar mek lain Middle East boina haziom dewa hachangin haron punlun le hloi thrina voin lama khan Al Jazeera in live update an nei dan chuan Israeli armed force te chuan Gaza border nai vai taka thlona hanron thlo tira helai hmun atang hian air strike anron nei ani tin Palestinian Authority te chuan han pu ani antia Palestinian Islamic Jihad movement te chuan thu chua an siama an leader pathum ta chu he air strike ka wang hian tha an ni tin an pung zara heng leader pathum te an thi ba ka hian civil mi midang nunna chana nom nuala an jinga then khathi no pang an ni tin thu chua an siama he report om nulok voin chamalam dar kwale achan ve arik madeu khan Israel chuan van boro ka tangin Gaza Haruna Atlembera mipui nunna chanza thi som pahni anting toa heng zinga mi pakwa ta chu civil mi ania mi som ni dangin liam han tur bokani tin han report ane Israeli Air Force ta chuan voin chama dar som pakhat vela khan thu chua an siam boka Gaza air strike naina tan hian Israeli military aircraft somli man ania heiba ka hian drone po mantel ania mi som pani tha an tin han puang jara Israeli military te hian Palestinian military compound le location sang ral thuam an siam chuan mun production of weapon ta chu han bayani ti an puang jar boka heng mun te hi Gaza tuipui kamvel ania helai hmuna hian ral thuam tam tak Palestine ho te hian an siam chuaka Israel beina tan an mang thrinani anti Palestinian ho te hian Islamic Jihad group te Hamas ho te hi firfiak polangin an ngai velawa an ram sipai angmain an ngaya chuwang chuan Hamas leader Ismail Haniya chuan Israeli airstrike anron newanga nunna chan jongjong te hi civil mi vek an ni tin apuang jar ani asaidan chuan Palestinian Islamic Jihad movement member jingami Pathum lai mai nunna chan zinga hian an tela chuwang chuan Israeli Gaza Palestinian Islamic Jihad hote airstrike manga athana wang hian aman an pengei donani ati Palestinian Authority te hian Israel han pu dan chuan Israeli force te chuan residential apartment building chungko tam takin anin luatrom building lian tak Gaza City Center mi chu an target ber ania Gaza hetianga Israelin poilian tham tak anron khoi nu loka hian thu chua an siama Gaza tranga kilometer somle bial chunga Israel mi omjongjong ta chu mun himjok sheltera in khung vek turin an hriat tira Palestinian rocket 10 handon beizui 102 100 tir bokani anti The Times of Israel report unpack dan chuan hetianga Israeli Gaza airstrike anei hun hi nizan tila tukin jing lampang cover mavel kha ania Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant tachuan Gaza kho puichunga hian Islamic Jihad leader pathum tha ania an member dang som tha ani boka heiwang hian Islamic Jihad ho ta hi ronchachui le ngai tura an ngai wangin Israel ram ven himna tur security thil chungchang ngai toin meeting han nei ani tin han reporta Israel hian politics sa harsatna le boina athleng fau thrina Mase namdang anthanom ramtanena inti boina achwero chuan heng party rangte hi injom khomin thukhat wain anin thungkhom zel thai hi thilro puile thildang dai tak ania Benjamin Netanyahu chuan naktu ka hian meeting akaudona he meeting a hian opposition leader Yair Lapid chu telngai turin hriat tir ani boka Yair Lapid hian asoi lockdown chuan Israel sarkar ding mekin Palestine hoten kanram chungan lua Gaza airstrike an nei hi kan thopani ti ka hriat tirani atia naktu ka meeting an nei huna po hian thil thlen dan jongjong Prime Minister Benjamin Netanyahu hian ashil dona tichuan heng an threnoma Palestine Hamas hote Islamic Jihad group te Hezbollah hotelaka ma anlak chunjom dan tur chungchang an soi hodon bok ane
Israelin anrin lo kangai hian Gaza trangin rocket anon kap chuak leya heng rocket zinga pakhat hian Ashdod khuwa Asuta hospital chu aron bomfua mase he hospital thok health services ten thuchua ansiam jing ngala mipuite chi ai lo turle he hospital hian a service pangai takin akal tlang puidon ani ti anhriat tirbok ani The Times of Israel hian han report jaldan chuan Israel sarkar chuan thuchua ansiama Islamic Jihad tauten han vaulet na chu lodong song turin Israel chu engtiklai point ain peirangani tin an changlet ani voin chundar som panhile achan vea update an nei dan chuan Gaza strike ka bang hian Palestinian hota chuan nunna chan hi mi som pathum antling toni tin an pungjara Palestinian health official ta chuan Gaza stripa Israeli Air Force 10 tukin zinga airstrike andon nayawang hian civil mi som pathumin nunna anchan toa heng zinga hian no pangpalile meichia paruk antelani tin han report bok Israel hian athenom Islam sakho betu ramtamai baka Islam sakho betu ramzinga po alien ber zinga mi Iran po voitam tak alo vautoa Syria ramchunga te Iran thlop firfiak polte alo beifo to boka Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan Ukraine nan hian melma in trom kan nei ta chu kan melma chu Iran hini tin halo sei chuak to bok ani khovel ramsang ten Israel sarkar antem na sahlea airstrike an nei fo wang hian chunjam to lo turin hriat tirna te ante boka Western ramsang tele US ngai poin Israel chet dan chu film khur turin han hriat tir to boka mase Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Western ramsang tele US ngai po hian min hlatsan masela Israel chu ading rangdona achan chu anam than Israel mipui jongjong te hi engtiklai main pathian chuan min kalsan ngai lowa chu wang chuan kan nena awm zui jeldona hei hi Zionist mission anilowa pathian mission ani ati Middle East boina hian re tak takni anei lowa hetianga boina in atum velmek lai hian indona in atum ramtia ansai hialto Russia in Ukraine aruna wanga Ukraine ramchunga indona chuan zualam apan chhojela first portion report anpek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukrainian power plant nai vaya tranga mipuite thiar chuan na chu ankal puitanta hei hi Putin order ania Russian President Vladimir Putin hian Europe Commonwealth puya nuclear power plant lianber Zaporizhia nuclear power plant atranga nai vaya omjongjong tachu mipui thiar chuan na thok turin hriat tirna ati chuaka hei hi United Nations Organization chuan nuclear ral thuam manga invauna ne tin anpu bok hetianga Russian President Vladimir Putin hian order ati chuawang hian nuclear ral thuam hi khovel tan ahlom tatak jata Zaporizhia nuclear power station hi Ukraine sipaiten anlak le thailo chanchu helai chevela hian International Atomic Energy Agency ta chuan puak thaithil laom rang ti pu phal ani lawani tin an puang jara ti pu ani chuan Zaporizhia nuclear power plant atang hian nuclear jungjam hlom tak put chuakin mipuitam takten nunna anchan phabaka ran sale ran nungte thil nungtin rang tan chiat narap thak tak athen thayani tin hanlo puangjar toa heiwang hian Ukrainian Armed Force ta hian Zaporizhia nuclear power plant laklet tum hian beina han nei zui talo ani first portion report anpek chunjom dan chuan Russian sipaiten anram lak chin area chung Zaporizhia regiona Zaporizhia nuclear power station chevel le anai vaya mipui cheng sangkhat zaruk samriat ta chu thiar chua ani towa hengzinga hian nopang zaruk samruk antel bokani tin an report ani he nuclear power plant of betu Russia in hetianga malaka wang hian UN nuclear watchdog ta chuan an ngai dan an sei chuak ngala he nuclear power plant lian takatrang hian nuclear accident laom tak atheng thaini ti hei hian ati chianga Ukrainian spring counter offensive kalpui tharle antuma wang hian Russia chuan har satna anto ngai an ringa
chu wang chuan helai hmuna hian uranium zungzam te tiput chuakin sipai tam tak thina thlentir tu tan man an hre an ringlo ta ani mase UN nuclear watchdog ta chuan sipai ta chawin hei hi an tur don lowa atur tu tamber chu Ukrainian civil mi poisai lo te an ni dona thlina bengdana zirin an thenom Europe ram then khatten nasa takin an tur thai boka chuti rol chuan Russia mi pui ngai poin an tur thaiani antibok Zaporizhia daifema om Melitopol khopuya Mayor Fedorov chuan thuchua asiam danin Russian sipai ta chuan Zaporizhia region chunga anopchin area Zaporizhia nuclear power station chevela mi pui ta chu tam tak an thir chok meka heng an thir chhuata hi Russia ram chunga hruailu antum nia hriat ania Crimea lampanin kar tam tak chu ain tlar puta heng karin tlar ta hi asai hlea kar nu nung beratanga kar masaber watheng tur hian darkar nga vel plan anga yani tin chutiang khopasai chu mipuite thir chok tur hian kar mangin hanin tlar tir ani International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi chuan kan thlir lok le chut lok phak mi lo thil chu alo thengin apun lun chhomek zela Zaporizhia nuclear power station atang hian uranium zungzam ta hi aput chhuakani chuan chu soifia phak lo khopal hlom mi hring ta tana lungai na rap thak tak thlen tu human tragedy thlen tu tur ani ati hetiang ani mek lai hian Al Jazeera in voin lama report an pek dan chuan Ukraine rampum puetranga chuta mun thuma thena mun nivel chunga Russia chuan van boru ka tanga in runna rap thak tak mai akal puya hei hi Russian air campaign renew antimaya Ukrainian emergency service ta chuan air raid alert chu Kyiv khapui mai baka central Ukraine mun sang te eastern Ukraine te tukin jing ma takatang khan antiritana Vinnytsia khopuya tranga khochak lampang zongjonga air raid siren hi tirik ania tichuan eastern region tranga chim lampang Kherson thlangin air raid siren hi hriat tur aumboka Reuters news agency chuan Odessa region chunga Black Sea le achevela po Russian sipaiten van boru katangin hanbai mekani ti hriat tirna air raid siren hi hriat tur aum rengani antibok tukin jing ma takatanga Russian sipaiten van boru katanga missile le drone manga beipui thak na ankalpui wang hian central Ukraine mun sang chiat na athenga mase Kyiv official ten report anpek dan chuan Kyiv khopui ron beitura anron tho chhuana chu Kyiv khopuya air defense system ta chuan tam tak andang chat thaya mase Kyiv khopui chevel central Ukraine Vensen lo anaya wangin mi palin nunna anchanani tin han report bok Al Jazeera hian report anpek dan chuan Ukraine sarkar chuan officialin April nisom nile pariata khan thuchua ansiama new counter offensive chu Russian sipaiten andram anlak chin chusak turin kalpuitran ani thoi donani ti anpuanga April nisom ni pariata kha thuchua ansiam nuwa khan Moscow chuan van boru katranga in beina air campaign chu war takin akalpui chhautane antia Nikum February nisom nile palia Russia in Ukraine arun tanatang khan United Nations chuan record anai danin civil mi poisailo mi sangriat jasari somkwale pakhatin nunna anchan tone antia mase rescue worker tele mi puita tranpui na thoktu ramsang sangatranga Ukraine ramchunga luten record anai danero chuan atlem bera civil mi poisailo singkhat chuangin nunna anchan tone antivethung UN hian unconfirmed thai china mi sangtam takin liam antur to boka lo thai lo le ti luina wangin an in atranga chua jongjong hi mi makta doi khatayin hantam to ni antibok Russia hian van boru katrangin Ukraine khopui sang tele thingtlang khuate nasatakin beitrin masela eastern Ukraine frontline jongjonga mason na anai thailowa heng van boru katranga han beina air campaign anai jongjonga hian sipaitan tuarlawin mipuitan nasatakin antuarani tin Al Jazeera chuan han reporta tin Russian President Vladimir Putin le Russian Defense Minister Sergei Shoigu te
Chief of General Staff Valery Gerasimov tahian Anchormek Wagner Mercenaries sipai ho tahi Russian Regular Army ti aya an ming thadzok awangin Wagner Group nen hian in karkhi an nei ningein an hriat thu an reporta voin tholeni chomalam panga khan Wagner head Prigozhin chuan thuchua asiama Kremlin chuan ral thuam then khat min pea ma se heng ral thuam min pek tahi silai le amu te ral thuam te nau te ania tun thleng hian ral thuam lian le hlom jok kan demand chu min la pelova Russian Defense Ministry in shipment order thon chok tura thu pek an chuana kha arai to hlea ma se tun thleng hian kan kuta alo la thleng lawani ati ti chuan kan video kalta kan ron soilan to thinangin voin hi Russia tan chuan nipoi mo tak ania indo pui panina nazi holaka Soviet Union in ne na an chan hriat rengna Victory Day ania kumsang kha jakwa somli panga khan Germany nazi holaka Soviet Union chuan ne na an changa khamitruma ne na an chan hriat rengna hun kha kumtinin mantrin ania ti chuan Moscow Red Square voin tlai lampanga hian Victory Day celebration hi man anidona heta hian Russian President Vladimir Putin hian thucha asoidona athucha soitur hi khovelin an ngai venle an bengkhon mek ane Russian voina Victory Day celebration mangtura in buat saina anai mek lai hian voin hi Ukraine an run tan tiratranga anin do ani zali somlina chia ani ve boka The Guardian in live update anai dan chuan Kiev mayor chuan Russian sipai ta hian Ukraine khopui sang beina tan kamikaze drone Iran kutchuk chu tam tak anron manga kamikaze drone anron man zongjong hi somrukvel ner hriat ania heng drone zongjong zinga azad ve ayatam somthum le parukhi Kiev khopui beina tan anron manga chungka sang ten anin luat trom apartment building le Mimalin an lua building lian tak tak te ti chiat ani tin ha reporta heti lai hian report kan hret thain hnung bera chuan Zaporizhia region chunga tanga Russia in mipui te athiar chua zo nu loka hian Central Zaporizhia region chunga Russian sipai ta chuan bom an thak tanta thingtlang khole town te nasa takin hansua sama mipui vantlang thil tam tak ti chiat ani boka Zaporizhia nuclear power station hi din mun lauthonom taka ading mekani tin Ukrainian armed force ta chuan statement anti chuak ani Zaporizhia region chunga hian town somni chungzat le village engemozat chu bomsur nuaya aum meka Ukraine chimlampang rambung thena Kherson city apo voin hian bom tam tak atlatowa mipui ten antordan hi kimchang taka report mai thai ani rilawa haibaka hian region dang pasaria regional center tachu bom mangin nasataka bay ani mek bokani anti Zaporizhia region chunga baipui thlakna Russia in akal puyawang hian mipui ten antorna sahlein antan alhom hletura angaya media ten hansoina satem bangin he region chunga anopchin area Russia in rural tu turatana ada Yevgeny Balitsky chuan thuchua asiama Zaporizhia region chunga kanopchin area tang hian civilian sangthum chongzat lak chua ania mun himlama thiar chua fel hanitoni ati Russian sarkar thupuanna Russian mouthpiece santi mai Russian state news agency TASS news in report anpek dan chuan Zaporizhia nuclear power plant hi din mun lauthonom taka aoma chuwang chuan tuna hian suspend mek ania helai munatranga power anpek chua zongjong chu ti topani tin an report ani Ukraine General Staff of the Armed Forces in thuchua asiam dan chuan Bakhmut area po Bakhmut khopui chungle a hualvela hian in ka na nasatakin achuak meka voin thleng hian Bakhmut khopui in chua in beiton na heavy fighting chu chunjom mek jalani ati ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka melo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia